na tu nak cuan classwork kan tu do na MySQL la table sian dan cari kau tina ni cu lai picture kan pi table kan sian tu cu ni do na masai MySQL engine na din na MySQL engine di dan tu sian kan ta jam control cuan ni start dan stop repeat page current page this one local localhost PHP MyAdmin dah cuan dah PHP MySQL localhost cuan ini dah siap dan oh here na ini database kaita database juga siapkan pada orang yang itu hasil data siapkan untuk cuan table siapkan di table ini siapkan jadwalkan create table ID ka local timo primary key ID by create hendaknya integer ketakut cuman ini ada heading page kan simply put down on ini cuman worker mau worker 255 ya kita copy worker terus mau ini designation worker cuman di department without and more worker is more worker actually ini kan table contohan cuman kan karawah differential kemana so ya ini cuman apa nama cuma ya arrow cuma tak tahu cuma betul kemudian insert intro di bawah tutorial insert intro cuman table ko kita cuman ID kesu untuk increment dan mengembangkan data yang ada data e-name macam dalam e-designation department salary kosongan dan value something yang dan kat ni padi siapa maya itu tu tadi kita copy paste ada na dari orang atau naizan como kada ang ilo atau na apertura ito como da como ida juan he red index zero red symbol ito tingnan ita ituan saudara semua ya UDC designation to UDC department to that's there so ada usah di sini ada
là sao cho đi ngồi nhiều món để sang thùng cầm điện ngồi PC để sinh thùng PC để home design director senior sama kalau kita zero ta ichino code mangkan kita select start from any table semua data ho endo select start from employee yang tinggi semua data kemudian dan MySQL đã trên data cho phần em đủ thấy data để biểu hiện dưới cái phần phần server dicuanin tugacuan ya kemudian ada biểu mengkau display chuak tung down ani dan yang kamu meng off itu dengan juga Consideration display all the employees whose salary is greater than or equal to 30,000 loss into the select start from table below employee where the salary equal salary greater than or equal to siêu thum ai tầm khai salary và miền san này ông chỉ xuống bakal may pangalawa table kasi mahal baru nakaju situ atau beliau tidak ada kecuali question number 2 na sampai naruh display all the employee whose name start with Z mingbul jeta incan tu na sokan tumong ni select the employee select start from employee where email like yang Z percentage kemudian jeta incan lengkap dalam data. Question number 3 said send display the name designation department of employment designation with designation is joint director and John Swandon ani select the name in designation in department from table below employee where criteria in designation is equals to strict on down joint director
director nanti dikha join director chúng ta còn gì nữa designation ta có lệnh ngoài một mức không find the average shadow of a problem designation is UDCT nữa select average AVGT to average optimization a designation khác and display designation chọn comma AVG sẽ tạo các average display natin na UDCO no average ka table 2 nga UDC for average ka ang suwang to natin in salary pinga from table pinga mo from employee where a designation is equals to yan UDC designation whose designation is UDC there where designation is equals to UDC so average series ang mga kita so ano na question dot parang display name kita select name designation salary from employee or in descending order by table order by NTL order by salary DSC descending order descending order kan an open them cannot so atau tama trong in atau tama trong kakanya kata sok saya table lain kan yang bicara no so